Pemirsa, ring rahina budana lintang pasien COVID-19 mawawah. Mawawah yening sayhang ring rahina sedurungnyane. Pasien padam taler ke jantanang nincam. Satgas Penanganan COVID-19 Nasional Katureksain wenten 16 kutus diri, sana kejantenang terkonfirmasi COVID-19 ring tanggal ululikurne lintang. Menados kumulatif kasus positif COVID-19 ring Bali, ngantos langkungan 11 tali diri. Pasien padem sangkaning COVID-19 taler mawawah, menados kumulatif kasus padem, dados 300 ulung dasa diri, inggih punika 300 pitung dasa kutus WNI miwah kalih diri WNA. Tias punika indik pasien sana kenak mawawah 306 diri. Menados kumulatif pasien kenak langkungan dasa tali diri. Ngenenin kasus aktif wenten 811 diri. Ipun kantun kerawat ring 17 rumah sakit tur mekarantina ring Bapelkesmas Wisma Bima UPT Nyitdah miwah BPK Pering. Dihadewi Bali Pos Nguningayang.